mwaka akurikiranyweho ibyaha bitatu. Icya mbere ni ugukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, amahinga data. Ikindi cya kabiri gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ndetse no kuyakwirakwiza. Cya gatatu ni ugukangisha gusebanya. Dosiye ye ikaba yaroherejwe mu bushinjacyaha ejo tariki 14 Mata. Muri make ukurikije ibyaha akurikiranyweho ibihano byabyo. Aba bantu Semuhungu yafashe ku ngufu nta mukobwa urimo. Goya bose umuvugizi atubwiye ko ari ab'igitsina gabo. Dosiye ye yashyikirijwe ubushinjacyaha ejo. Semuhungu akaba aregwa ibyaha bitatu. Mu gihe inkuru z'ihohoterwa rishingiye ku gitsina zikomeje kuvugisha benshi mu Rwanda, dosiye ya Semuhungu Eric iri gukurikiranwa n'amaso menshi, benshi babyiteza amaso bitewe n'uburemerero bw'ibyaha ashinjwa ndetse n'uko ibimenyetso bikomeje kwiyongera ku iperereza rigenda ryimbitse. Semuhungu yatawe muri yombi ku itariki 9 muri Mata 2026. Ni nyuma y'ibirego byatanzwe n'abantu batandukanye, aho kugeza ubu abamureza ari abagabo barenze umwe. Ibi byemejwe n'umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Bitieri, yavuze ko iperereza rikomeje kandi ko umubare w'abarega ushobora kwiyongera. Icyatunguye benshi rero nuko ibirego bishingiye ku byaha bitatu bikomeye byose bifite uburemere mu mategeko y'u Rwanda. Icyaha cya mbere ni icyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, gishyirwa mu byaha bihanishwa igifungo kirekire cyane kuko amategeko ateganyaho ko ugihamijwe ashobora gufungwa hagati y'imyaka 10 na 15 ndetse akanatanga n'ihazabu ya miliyoni 1 n'ebyiri y'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cya kabiri ni icyaha cyo gushyira ahagaragara amashusho y'imikoreshereze y'ibitsina hifashishijwe ikoranabuhanga. Iki ni icyaha gikomeye cyane kandi gikomeje kwiyongera mu gihe cy'ikoranabuhanga, aho abantu bamwe bifashisha imbuga za internet gukwirakwiza ibintu byangiza ubuzima bw'abandi. Iki rero kikaba gihanishwa igifungo kiri hagati y'imyaka 3 n'imyaka 5 n'ihazabu ishobora kugera kuri miliyoni 3 y'amafaranga y'u Rwanda. Icyaha cya gatatu ni icyaha cyo gukangisha gusebanya, aho umuntu akoresha iterabwoba ryo gushyira hanze amakuru cyangwa amashusho yawe agamije gutesha undi agaciro. Icyo gihanishwa igifungo kiri hagati y'umwaka 1 n'imyaka 3 ndetse n'ihazabu, ariko kugeza ubu ihazabu ntago yashyizwe ahagaragara. Kugeza ubu rero dosiye ya Semuhungu yamaze gushyikirizwa umushinjacyaha. Rero ku itariki 14 z'ukwa 4 muri Mata 2026 rwose. Bikaba bivuze ko igihe kwinjira mu cyiciro cy'ingenzi cy'ubutabera, aho hazarebwa niba ibimenyetso bihagije kugira ngo ashyikirizwe urukiko maze atangire kuburanishwa. Iyi nkuru rero irimo gukurura impaka ndende mu muryango nyarwanda, aho benshi bibaza ku mizi y'ihohoterwa rishingiye ku gitsina, cyane cyane iyo rikorwa hagati y'abantu b'igitsina kimwe. Ibintu bikigaragara nk'ibigoye kuvugwa mu ruhame, kuko hano mu Rwanda ndetse no muri East Africa ibintu by'ubutinganyi bikorwa mu buryo bwihishe. Hari ababona ko uru rubanza rushobora kuba isomo rikomeye ku bijyanye no gukoresha nabi ikoranabuhanga, cyane cyane gusakaza amashusho y'ibanga. Ibi ngibi bimaze iminsi bivugwa muri iyi minsi. Abandi nabo bagaragaza ko ari umwanya wo kongera imbaraga mu bukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose, hatitawe ku gitsina cy'uwahohotewe cyangwa uwahohoteye. Mu gihe ubutabera bugiye gukomeza inzira yabwo, amaso y'abanyarwanda benshi ahanze amaso kuri dosiye, bategereje kureba uko izarangira n'isomo izasigira sosiyete nyarwanda.
nakumiro.